Nirmala kenyam ka nasin content barwan lingwa sama kan online TV channel an wale shanka wal diech ka paibadek ron kina dangro widi jandangro de bakal ban right ka kwilok Dr. Yegmacha brother palping kaliang ko ngai kondi ala mele rode rewich ka so Sudan antama ka jan gwas metongwan wakan kami jengna kan chiwana kan ka goy ka kwi do badan cha yeni Dr. Yegmacha ke do badan tere te jen ka jan ban lere te rong ko de kon keling ka ta dana wu so Sudan we ka ja ban jenen kana ta danan let ku myself ke mi yadit la de queen kwar ke ko ngai kon dia la queen kwar che de meto gwan mi mo tra me dan ne ta mal kan jen ke mi yadi tere te jen chet ke Dr. Yegmacha ken yam ban report me ban jeling as a reminder am go ba kamia ban kulwe ka jen look Dr. Yegmacha me bala kwi refugees and content which ke Uganda last of Sudanese refugees Canadian dial kanete kolat nuare gore jano ba mandana shalat kum Uganda beje queen pinki beje laria ka do badana shalat keje bana kulwe ka look Dr. Yegmacha che ngai kon dial no ne dial liep ko mandana balar Dr. Yegmacha gwalok gwata dana we joro we jakap nyalten ki waji titin ka kwi kab medane kap kanije ka daga dana shamal cha daga je self ke me yadit Shuja Puro Janojin be newer online TV be just support be subscribe be notification bell be trying committee ke ler mi break was be chamala shi be ke jikapet no chana men yaman goro de latwidun da la jandung refugee camp ki refugees ten konatere wi ke Uganda ke report ana chala de kum Uganda right now and man chala kum Uganda very concerning Canadian consular refugees especially kola nuere ko ngai kono nuere Canadian consular refugees and nuere consular refugee ka Uganda kan ka we winemi ka kwi ko lokan South Sudan barkana rodian ka kwi tigdian ko nakaka Canadian convertilla nuere karodian tikatina ma jang tikatina ji Equatoria kan dur di arewi ka South Sudan 64 tribe ticketing take a guada manaka Uganda native manakan ka Uganda tila refugees ke report kula paiben me kam yentama report chala da kan ba ja kam check kanina kan international funding to decline Canadian kono ko lak tentop ko kwan wa chikan lak chikan alarno bilwak betel alat ko no nene entame de ne consular refugees de ko jok de ka were winiken set ke South Sudanese refugees de ka were winiken de ka we ka juba ke de we ga South Sudan janda le ro tam chikan kula do nene ebraro de lar karwa de no balo jok re wi ke South Sudan kenyam ne ri ti chikan long South Sudan ti manchalar badan ro den kre ko na kana kum self ke mi yadi jena we ka Uganda mi joga na de no biarun volunteer ke bialu jok la ran laram kala jeno shi funding shi tuk and tam tele ko ne biajek no kala kan bon wo chai bu force biya ka bane bialu jok bad brana lar karwade jirande ri kul lar karwadu di eno bulu re wi ka South Sudan pengi jeno jen gwa dana kwa tik du kwa gortu no bajabat so na me ngai kon diala no chi chong manana chala de ken namani amisha konna ka kwi national election and lat kare wika South Sudan ngai kon diala an election mo o bi kum self ke miadit ba part and robo bana post kaje mo bani ngon ba post kaje ko bi ka jen refugee camp ro wika Uganda o ba kon ba jakaman tot bana bi ka chuch ene re kon bi mal jen long bi dong de ka la ngwan dong de ka la ni dit ko bi kon ba kwa so na me form of punishment Canadian consular refugees go gorjeno biko participate can national election agenda no gode nywa yekel me mi sure that right now kala Canadian consular je Uganda kana shi metterong ni ponen consular Uganda ni wa chuch kan ka kuje mo kana mi lal ne consular refugees lal na matne jene cho we kamere ban roda ka so kuje mo de ne diali de ka jen so agenda lat kanen tama kalat ka je ka ku election na shirman dan chalat ya kwana ben ka report ana gore nywa ga yekel
ka kwi yen dana cha yen dak ma char kan lu ga dana cha lu ne ja chiri dan tum wan chan tin ko lar ku yen chan ka ling re lok no ngum chalat ka kwi doctor yang ma char gwa da dana tere ti jen tin ke gwa dan lu ko jeten ngai konten kon lat ka rodien ka gor jen oba de ka nyo ye kel te lat kon gwa sme ka nying male dob dan de sos dan der tamal ka ja peace der benidi nanyam look dak ma char cha lu ga ngai kon dia jen kwi ko re dana chi to ka nasar nyen do be dana kap ka ne ja an tema murai kone cha jojo no cha ne ri ko ngwan cha ka lu ko redi Ramadidian first vice president Dr. Machate ci kon yalla ling ka lu ge dane cha no la lu kon koru de bakalian teg ma cha la ne ko gwase dan cha warga cha gor ne Dr. Machar la defend lawyer ka te kenet kon ti la judge ano gone no ne Dr. Machar ba lu de goddan we writing ba je de record ke video kana audio jentaye dana chicken request ne kenyam ko lukan koru de bakalian Messi ka request mo jikana top chicken warga jikana submit cha warga ma cha kamne de kontila prosecution team keep prosecutors kanetin kon tin gurga jeno de dak ma char kana bonde de kayen kana de kon dar ka jeno me chalat ka nasar etu ku ma spela yo take it so kuje ma gor kana de kan kayen e kana shi ne dak ma char kel ke dak ma char shi ka jor shi kana lat defend lawyer kanetin kon ngang ka mandan an lat ke a prosecutor no shi talk ano an kore dana shi to ka nasar kam ngani tin chal nor wai ami la ngan nori kene de ni SSPDF ala so Sudan People Defense Force ajen rob dan teketen so na mo ajen taye dana shi yake to waje a defend lawyer tel menang kuma dak ma chatin a prosecutor ita kuma dak ma chate geten so ko shi gwaje mo talk and then kwa evidence ke rinyo do cha dor chalat ke kan dor kanalat kwa gala nong niam gwasmene ne dan wande chate chikala no tel ko dor chikana denied everything all the evidence ko na shanon kala no tel ko dor sen so jan dan le roda ka kuje mo ko shi lukje wo woni am ne chawar ga chatup and when money chinaren ling you know mi chinaren ling chawar ga chatup chine ko na prosecutor kala do bine wuguch riko de chalat ne dak ma chai kala do wodi gorga no de record de jalat de ga jal ke ni kene de ka record kan lat ke wana mone ka lukan kor de barodien me wade na nyu de dak ma cha de yeti an gwada mo chawar ga den cha nyok ka mu gar ka ja ke char ko den cha nyok mutup ko nyok ne dak ma char lugo kor de barodien shi di lawyer dak ma cha ko la Dr. Gary Raimondo Lege chela do nena jam dan la lit defend lawyer ki kwar danen ku defend lawyer ku ka right ka bonda kuma char chela do nena ajene ngene no re lokon gwasmo to kamran dang ro tikten kamran yam edun SSBC la Sudan Broadcasting Corporation e warga rewde edun en kontin la prosecutor so kan go to kon kan la chicken la do no gone kamera da be tin gwada mo gone o bine evidence bine karam karo da kel ki bine testimony da kuma char bine di record ajin rob dan jikala ke mi chigaro ja chaga jogo no ne me shi talk ne de kon tila prosecutor kan tila ka kamera mete ka kodan gwasam mele recording ko shala argument en kake kim nangnom gwada man chinetin kon tin la jilok chikala no ba lugumo ba de kapjok cha lugumo cha kapjok mi do ka changa wal baro ka pay badak mungkin dangro jan dangro de bakkel mi nyoni je lat ba lugumo ne ba ja nyok mu wajeluk bi netin kontila jilwo kala judge bi kula benyal ke mu bi kana no ki bi kana lugo no ba lug ba je record kana bi kana wala no ne di ti chal prosecutor te kan de ka camera ki tele ka camera mu gul recording lane won reelok so na mo jandan bor lar ke changol baro ka pay badak ronkin daw nyen dang red bakel so jandan le rode ne dak ma chalat ken no ne do ba dana gor ken no de dak ma cha de lugu de record ke je ken for future research ken education ning dol gor ka ko runde na ru yal wakten mete ko lumu loka ke de galel ya star ga ko ni chari lat ti diala ti ken ko lat ken ka
kwalo guje no lokaje ne dak machar no de look de record ka dak machar jeni ko na ramu mu cha gwanye no te dor michelat gor jeno nyin ka ba ka record kendial ba ka document written statement when ka record audio and video ba kan diri aleka jen andana chelada na mone gwade me lokaje ne kontila ne self kem yadit jen kwalo guje no okay mutie mele roda gwade me gore jeno tudi al ba ka record ka ba ka document ajen tana tin ka nin dang dokon tama la yut ka jog na ban ba yot jog so ngoda kan ne dakm char kan give up kan kujini kan galaro ba recording ba jalat question no di ngum dal kan ne self kem yadi no lokano de dakm char da te ka record mi da lat ka kwi ngare ka kwi lok kairu kan ko na ba ko lo le la reference ni ka gwada dan tinyam nona wala ran la ja la tran te ka chonko mi no jeno badu ba record de record ti manan chala da dakm cha ballo kaje nona so kuje mo ka jan chewon baro mo pa wada ban manan tok tan ban joli dakm cha ne kon ya la ram kel kanetin kon te tan kamal 2018 peace agreement that peace agreement cha chikan no agree no ba ko in kwar ba jalat an ko in kwar mo cha bala lora bang balat ka ngotti chare leka ba population census ballot ba permanent constitution ba tuka gwar ba yin 5 ke security reform ba jalat alo ba de ni ba mat gwat kelten kon ba ko deploy ten be ko in kwar kan kula gang ajena agreement dan tekten ke kene power sharing dan shalat cha di alto cha ga yarata ma self kem yadi de jenno cha ga blat so jen do badan terwal tetin ga jentam moray konene so ne me da la reminding ga kono de tele ko in kwar me de lat kara me dan e tanmal no tere tijen ame win mon jem men yana tama invest to man jen kare wika South Sudan ka kwi ko cha guje no chi president Salva Kiir yadi che goro te ka mal ma deben kane di al gor kane mal ko mal mi che ben karo fujis di al tinen kon ga ti de ka do jok de ga were wika South Sudan de queen kwa de la de lor de no ko luk Salva Kiir yadi de ka dwal ko jen guje no bre machar be kwar be jokan ki ka kwi ko popular dong da ko der jejek jen do brana ci sep kem yadi che go de da ma cha der participate so question on ena be succeed la token ko in kwarna me gwad no moral which ko ngai kon diale when now then ne normal min ko re wijin tam but mi ci tam che tak de kon kor ngande kon kali jen kwala no jego bu ko bu ko tok gwa ka ku je teka eren mi shirkena me jen ta da na tana tama ne ban le nyo je ka another report bi atega mal bye bye